Siyabingelelana balaleli lababukeli endaweni zonke lapho elisizwa likhona. Siyathokoza ukuhlangana kulesi sifundo sanamhlanje, isifundo sesithupha esilesihloko esithi sona amaqhawe omthandazo. Amaqhawe omthandazo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Singakaqhubekeli phambili ngizakunxusa izihlobo zami engilazo lapha kubana basibingelele basamukele andubana singene kulesi sifundo. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Sibonga uNkulunkulu ukusinika amathuba okubala nokuzwisa ilizwi lakhe okhulumayo ngumfundisi Mdube. Salibonani lonke indawana ngendawo. Siyayibonga impilo esiphiwa uNkulunkulu. Sibonga futhi lelizwi lakhe. Mina ngingumisi Siboneni Mhlanga. Salibonani balaleli endaweni ezitshiyeneyo okhulumayo ngibongani Nkosi Dube. Asicimezeni sikhulekeni andubana siqalise isifundo sethu. Wawethu esekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho lothando lwakho isikhathi sonke. Sibonga ukukhona bakho empilweni zethu mlimi. Sicela okokuqala ubani usithethele ilizwi phambi kwezethu usifundise ukuhamba ngokuqonda phambi kwesihlalo sobukhosi. Nxa siyathi siqalise ukukhuluma ngesifundo sona lesi, sicela uNkulunkulu ubani uthele umoya wakho engcwele ubana nxa siyathi siqalise ukukhuluma konke sizathi sikudiscuss khonapha mlimi kube ngokuvela ngekhaya ezulwini. Kulelo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lakhe hlazo naphakade. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi Dube umthandazo. Siyabonga ke bathandekayo. Singena ke kusifundo lesi sanamhlanje sesithupha lapho sikhuluma ke ngamaqhawe okukhuleka, prayer warriors. Amaqhawe okukhuleka. Isifundo ke esiqhakathekileyo, isifundo esimnandi kakhulu ezimpilweni zethu bathandekayo. Kuyini ke esikuzwisisayo kakhulu nxa sikhuluma ke singakangeni kakhulu kuso isifundo sokukhuleka. Nxa kuthiwa umuntu liqhawe lokukhuleka, kumbe sike sikhangele khona iqhawe, umuntu oyabe enjani, umuntu oyi-warrior, umuntu oyabe enjani nxa sizama ukukulumbanisa lokukhuleka. Nxa ukhuluma ngeqhawe, ngumuntu ohlanganele impikiswano othile wabekezela wafike kuphutsheni lo mgomadela kumbe le mpikiswano ade phikisana layo. Umuntu ongani ulokulwathile akade kwenza. So umuntu wakhona ubekezele waba lamandla wafike kucineni. Abesithatha iqhawe. So ngasikhuluma ngeqhawe lokukhuleka, ukuthi ngabantu sebabona lapha ngabantu abathi phakathi kobunzima bahlangane labo. Kungaze kube ngaba ukugulelwa zinswelo bama emthandazweni baze bafike ekucineni kwempilo yabo bekhuleka ngamaqhawe anjalo. So engikuzwayo kulokubekezela ekukhulekeni lapha. Okay, ukhona omunye olapha. Omunye engikukhangelela lapha ukuthi kule dedication ukuzinikela. Okay. Sometimes siyahlangana lezi zinto eziningi nxa ukuthi asizange sazinikele entweni yangikhona ekukhulekeni. Uzaphangisa evini lokuphelelwa ngamandla. Okay. Lokuchiya kuwe kulula nxa uthawuzanga kanjani. So iqhawe liyazinikela. Lithi selizinikelile lona ekuzinikeleni la kwalo likhangelele ukufika phambili. Okay. So akukhathalekile ukuthi uhlangana lani. Okay. Into yabi imfake lapha na ukuthi uzinikele entweni. So ukukhulekeni kumele kube le element yokuzinikela ekukhulekeni. Mhlo ukhona ofisa ngifisa ukungezelela kulokho abakuthintayo ukuthi mina nxa kukhulunywa ngeprayer warrior kungisa kuGenesis 32. Okay. Indlela uJakobe esithola ukuthi wabambana ngayo lengilosi kwaze kwasa. So iqhawe lokuthandaza ngulowo obambana loNkulunkulu anqo. Ngulowo phikelelayo whether kuyenza isense kumbe umumo uyawuzwisisa kumbe kunjani. iprayer warrior ithi angikwekeli. Yiyo ingqondo ekhona laphana. Futhi ngizwisisa futhi ukuthi iwarrior lomthandazo ngelithemba uNkulunkulu.
i-trust yakhe ikuNkulunkulu. Uyabona ukuthi angaze athandaze kungana kwenzakali lutho. Uyaqhubeka ekholwa ethandaze. Uyakuze ngikutsho ukuthi iwarrior kayilandaba lomumo lezi zezehlakala ukuthi ziba njani kumbe kusasa imanjani, but ilihlo lakhe likulowo omthungamelayo, lamandla alowo omthungamelayo. So i-prayer warrior ngokuzwisisa kwakho. Siyabonga kakhulu amazwi lawo mhlobo. So nxa sikhangela ke isifundo sanamhlanje sithungamela khona lapho ukuthi sizwisise ngendaba yamaqhawe okukhuleka. Ake usibambele indinyana yokwaziwa ngekhanda nxa singena ngokujula kulesi sifundo kumahubo 116 ivesi yokuqala leyesibili. Ithi lapha, ngiyamthanda uThixo ngoba walizwa ilizwi lami, wezwa ukukhala kwami, ngicela umusa. Ngoba wangipha indlela yakhe, ngizambiza kokuphela nxa ngisaphila. Siyabonga, ngiyamthanda uThixo ngoba walizwa ilizwi lami. Kuyini esikuzwisisayo laphana kulamabala engiwathola amabili engicabanga ukuthi ayikhi laphana, wezwa ilizwi lami. Ebese cina njalo ngokuthi ngizambiza kokuphela. Kuyini okufikayo ezingqondweni zethu nxa sikhangele uwezwa ilizwi lami? Sikhuluma ngoNkulunkulu ozwayo. Noma ethi siphakathi kwento ezingakanani, akukhathaleki ukuthi siphakathi kwani. uDavid uthi ngisesiqosheni khona ngale wakuzwa ukukhala kwami. So sikhuluma ngomlimo ozwayo, akalanda ukuthi umbiza ungani. Okwakhe ufaka indlela yakhe uthi elalele yini ukukhala kwabantu. So yikho esithi ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba wezwa. So uNkulunkulu ozwayo. Kusithi ukuthi kungaba khona abanye uNkulunkulu abangezwayo. Abangezwayo ijunda leBhayibheli, kodwa abalendlebe kodwa kabanjani abezwa. Kodwa lo uDavid akhuluma ngaye uthi uyamthanda ngoba wezwa ini ilizwi. Siyabonga. Olobayo lapha amazwi la avela kuDavid. Liyayazi impilo yakhe ukuthi hayi ngiyamehlo lomqhaso yokuzingelwa enzima. Kodwa thina ngiphakathi kwalokho kudangala lokuhlupheka wezwa. Umuco wesibili athena ngenxa yalokho nxa ngisaphila ngizambiza. Sibona ithemba lomuntu la. Ukuthi emthandazweni wakhe unethemba ukuthi uNkulunkulu ongizwayo angimi ukuthandaza. So la nxa wayesitha ngawela phakathi kwesihotshe esinje ngokuzingelwa wayengama ukuthandaza ngoba usesikhotsheni, wayethandaza ephakathi. Angaphuma futhi kusasa athandaze. So sifunda ukuthi uNkulunkulu esimkhulekayo, number 1 uyezwa, number 2 usinika ukuphikelela ngoba ephendula imithandazo yethu. Siyabonga mfundisi Dube. So siyakunanzelela ke balaleli bathandekayo ukuthi nxa sigcila ke lokho siya phambili ngesifundo lesi sikhuluma ngoNkulunkulu ozwayo. Njalo kumele ukuthi kungabi into ye once off nxa ukhuleka, ngoba uthi ngizambiza kokuphela. So kuthi ukuthi ke nxa sikhuluma ngokukhuleka kumele ukuthi kube lokuqhubekela phambili, i-consistent esingayitsho njalo laphana. Ngicela ukuthinta something nxa uthinta lokho mfundisi ukuthi nxa isithi kokuphela ngisa ku 1 Thessalonians 5:17. Khulekani kokuphela. Kusitsho ukuthi akukhathalekile ukuthi umumu ubuhlungu kumbe umnandi. Uthi nxa kubuhlungu ngizakhuluma loNkulunkulu. Nxa kumnandi ngizakhuluma loNkulunkulu. Ngoba ukuthandaza anti uEllen G. White ku Steps to Christ Privilege of Prayer uthi ukuthandaza kuyikukhulumisa, kufana lokukhulumisana, ikukhulumisa loNkulunkulu njengoba sikhulumisana lomngane. So emumweni yonke ezikhathini zonke ngiyithande lapha emphasis ethi as long as I live. Uthi loba kunjani mina ngizabe ngikhuluma loNkulunkulu. Hey, sikhuluma njani loNkulunkulu thina? Yikho laba kuthiwa ama prayer warriors. Siyabonga kakhulu kumhlobo. Kufanele sibili sikuzwisisa ukuthi akulamumo, akulasikhathi lapho esingathi hayi khathesi akukhulekeki. Udinga ukuthi sikhulekeke ngaso sonke isikhathi. Nxa siya phambili ke bathandekayo balaleli, siphakathi kwesifundo ke sokukhuleka, isifundo esikhulu, isifundo njalo esiqhakathekileyo, njalo esibanzi. Umlobi usivezele ke lapha ke wakhetha nje ababili abathathu abafakileyo ubana sifunde ngabo, kube khona esiza kukuthola
mayelana ngezimpilo zabo zokukhuleka ukuthi ke kwahamba njani bese sithola lathi ukufunda khona lapho. Siphiwe isibonelo sika Daniel. uDaniel nxa sifunda iBhayibheli kuDaniel chapter 1 ukuthi uDaniel wayengumuntu onjani, sithola ke eyindoda eyokukhuleka. Nxa ufunda iBhayibheli kuDaniel chapter 1 verse 8, Daniel chapter 1 verse 8, siyathola ke laphana ukuthi kuyini uDaniel ekuqaliseni kwebhuku akwenzayo. Nifunde. Yes, sifundele. Ithi kodwa uDaniel wazimisela ukuthi angazingcolisi ngokudla kwesikhosini lewayini lakhona. Yikho wasecela kundunankulu imvumo yokuthi angazingcolisi kanjalo. So iBhayibheli ihlimveze njengendoda yokuzimisela. Ya, ukuzimisela okukhulu. Kuyini okunye iBhayibheli ekuchazayo ngalindoda enguDaniel, indoda ethembekileyo, umlobo ubeke ngaleyo ndlela lapha uthi indoda ethembekileyo. Kukhona okubanzi okujulileyo aqhubeka esivezela khona umlobi laphana ngempilo kaDaniel. Umlobi wesifundo uthi uDaniel wayindoda ehlakaniphile. Wayindoda ehlakaniphileyo. Wayelokuhlakanipha. Sikhanyele ukubana ukhuluma ngaye esithi uNkulunkulu wamnika ulwazi njalo leskill emfundweni yaseBhabhiloni. Okay. Ukuthi bezwisisa izifundo zaseBhabhiloni. Inkosi yathi bathatha lapha yathi hamba ndiyodinga abantu abazakwanisa ukuthi befunde ulimi lwangaphi laseBhabhiloni. Okay. Abazafunda masinya. uDaniel waba phakathi kwalabo abathathwayo. Okay. Wayelokuhlakanipha, waye futhi ezwisisa amaphupho lembono. So uDaniel 1 verse 17 lapha. Daniel 1 verse 17. Okuyini okunye sikutholayo ngempilo kaDaniel lapha? Wayethandeka kakhulu kuNkulunkulu. Futhi okwenza athandeke yikho kusukisele kutheni wayelobudlelwano noNkulunkulu. Wayele connection. Akula muntu ongathandeka engalabudlelwano lapho omthandayo. So okwenza ukuthi athandeke wayehlala esemthandazweni. So nxa isiye emthandazweni bayazana loThixo ukuthi vele ngethubele nje uzayakhuleka bahlangane khona. So kwaso kusenza ukuthi athandeke ngenxa yokukhuleka. So esikufunda khathesi ukuthi umlimi uyasithanda kodwa uthando lwakho kumele lubonakala ukuthi lathi simthande ngokuyahlangana naye emthandazweni ukuze asazise afuna ukusambulela kunkambulo esikuyo emhlabeni ekucineni siyenqoba njengabo Daniel. Siyabonga mfundisi Dube. Suthinte indaba yobudlelwano lapha. Umlobo bekuthintile lapha ukuthi ubudlelwano bonke, i-relationship yonke iqiniswa ngokukhulumisana. Kungaba ngunkosikazi wakho, right, kungaba yi-best friend yakho, ukuze ubudlelwano benu lobuyana buqhubeke kumele kube lani lokukhulumisana. Ngoba imagine kungala kukhulumisana okwansuku zonke lo nkosikazi wakho akungeke kuhamba, lo munye wakho ngeke kuhamba. So uDaniel ke simthola enjalo laphana. Siyabonga i-comment liyana. Kungaba khona okunye umlobo asivezele khona laphana ngempilo kaDaniel? Mina enguzwayo ukuthi uDaniel wayeyindoda yokuthandaza. Kusitsho ukuthi okwenza uDaniel wanqoba kumbe wenelisa ukuma phakathi kweziphithiphithi eBhabhiloni ukuthi impilo kaDaniel, umfundisi uthinta into eqhathele yobudlelwano, wayevele hamba lo nkulunkulu. uDaniel phela akazange aqalise ukubiza uNkulunkulu esesemgodini wezulu, into sezingasahambi kahle. Isibuyela ku-memory text yethu esizama ukugcizelela indaba yokuthi kufanele ngizakhuleka kuye nsuku zonke. So uNkulunkulu bazalwane kumele sihambe naye nsuku zonke. Kumbe kumnandi kumbe kubi, uNkulunkulu vele siyamdinga empilweni yethu. So ngiyakuchallenge ukuthi uDaniel wayengumuntu ohamba loNkulunkulu. So wayethandeka kuNkulunkulu. Yikho even umthandazo wakhe okunye ngufunda ukuthi uDaniel ukuthi lokuthandaza wayethandaza according to intando kaMlimi. Wayekwazi ukuthi ubaba ufunani endathandaze khona into ziphume zinjalo. Uyakubona ngisho kwesinye isikhathi ngoba kasihambi lo nkulunkulu mfundisi, sithandaza imthandazo uNkulunkulu ethi kuyiwele thina sithandaze yale, sitshone silezizwe zokuthi uNkulunkulu kaphenduli imthandazo, but ivesi ithe uyezwa imthandazo futhi uyaphendula. So kuthi ukuthi thina kumele sizicinga ukuthi sihamba njani lo nkulunkulu nxa kuthiwa dearly beloved.
kuthi uthi wayethandeka kangaka uNkulunkulu uzuze approval enjalo yeyi siyakudinga siyabonga kakhulu sinanzelela njalo ukuthi sekukubi eBhabhiloni angithi siyakwazi ukuthi uDaniel labangani bakhe bathunjwa ku chapter 2 sekufakwe isimemezelo sokubana hayi kumele babulawe abahlakaniphileyo bangaphi eBhabhilona njengoba behlulekile ukuchazela iphupho lani lenkosi kuyini uDaniel akwenzayo nxa sekukubi angazi ukuthi thina nxa sekukubi senza njani ake sikhangeleni uDaniel 2:20 sizwe ukuthi kuyini akwenzayo siyakuma ku23 lapha okay ithi wathi amanqale ku19 ukuze ku yes ukwathi ebusuku inkinga leyo yambulelwa uDaniel ngombono uDaniel wasemdumisa uNkulunkulu wasezulwini wathi kalidunyiswe ibizo likaNkulunkulu nini lanini inhlakanipho lamandla kungokwakhe uyaguqula izikhathi lezibanga uyawabeka amakhosi aphinde awaqethule unika inhlakanipho kwabahlakaniphileyo lolwazi kwabaqedisisayo uveza obala izinto ezizikileyo lezifihlakeleyo uyakwazi okucatshe emnyameni lokukhanya kuhlala kuye ngiyakubonga njalo ngiyakudumisa oNkulunkulu wabokhokho bami ungiphile inhlakanipho lamandla usungazisile mina lokho esikucelileyo kuwe ususazisile thina iphupho lenkosi hey umthandazo kaDaniel lapha kuyini esikufundayo laphana uDaniel uthi ngiyakubonga uNkulunkulu ngalokho okwenzileyo uDaniel wayesithi nxa sokwenzakele umlimo waphendula wayebuyela kumlimo okay yinto engikhangele lapho ukuthi umlimi uthi emambulele iphupho leli akahlali phansi kumbe gijime sisenze atshela uNebukadneza okay uyabuyela kumlima ngathi umlimi uyabonga ngoba wona sunjani usuphendulile yes thina engikukhangela ukuthi thina njengabantu benyama uDaniel laye umuntu wenyama kodwa thina sigijimisa ukuthi nxa umlimi usekwenzele usugijima ngento yakho awubuyeli kumbe sesibona ngama status lezi insuku ufakiwe okay dearly beloved of God sufakila but uDaniel uyabuyela kumlimi ebonga umlimi sunjani suvezile iphupho lethu selivezile umlimi uyabonga kumlimi so ngamanye amazwi kunanzelela isource yenhlakanipho le ukuthi hayi lokhu kakuzanga ngenxa yokuhlakanipha kwami kodwa kuvelela kubani kuYunkulunkulu ngoba ungabuyela kuverse 18 wayecele abangane bakhe ukuthi madoda lapha izinto sezinjani asiceleni umusa kabani kaNkulunkulu imfihlakalo yasivezwa kubani kuye uDaniel lapha bese yakhona abafundisi ukuthi uDaniel nxa kufika udaba lokuthi sokumele kufiwe ngazange ingqondo iphaphela ukugijima nje ukuthi bengedingeke ngacatsha khona wathi wacabanga ukuthi ngilomngane wami ukuthi ngibiza uNkulunkulu umngane wami ngimbuze senze njani lapha sinika isifundo sokuthi kungaze kube nzima kanganani okwakuqala kumele simtshele ngoThixo izikhathi eziningi umuntu angachaya imota umuntu awe sicabanga iambulance sicabangeni usizathi siyakhuleka umuntu kodwa sihambile singathandaza umlimi ufuna siqale simbize yena because sesiyadinga iambulance wena ngolo mphefumulo lo umlimi lendlela azayenza ukuthi abambe impilo lokho asinike konke kuncedise emhlabeni kuncedise kodwa nenguye ophethe impilo so sifundisa ukuthi owakuqala singezi lutho uphakathi kobunzima kusekukholiseni asiqaleni ngayo ukuze singaphuma endimeni yakhe siyabonga mfundisi Dube so singakuhlanganisa la ku Daniel chapter 6 laphana ngithi verse 10 lo 11 lapho sokumenyezelwe ukuthi hayi kungakhulekwa komunye uNkulunkulu ngesikhathi sika Darius kuthiwa esekuzwile lokhu Daniel kuyini futhi akwenzayo wakhuleka verse 10 and 11 yes kwathi uDaniel esezwile ukuthi umthetho wawusukhitshiwe waya ekhaya endlini yakhe ephezulu estezi eyayilamawindi avulwe akhangela eJerusalem kathathu ngelanga wayezilahla phansi ngamadolo akhuleke ebonga uNkulunkulu wakhe njengalokho ayevele ekwenza mandulo kwasekusithi amadoda la
aqhubana elixuku afica uDaniel ekhuleka ecela usizo kuNkulunkulu. Sayizindaba. Nxa ngabuza mfundisi, ubonga njani isilwane silaphana? Yeah. Kuthiwa lapha wayebonga kodwa kuthiwe khona sokumele kuyiwe lapha. Yena kuthiwa wabonga uThixo ukuthi ngiyazibuza ukuthi uthi wayebonga ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi unike ithuba lokuthi ngeke ngikhulume nawe. Lanxa sokumele lokho okufuna ukusibhidliza engikwazi ukuthi wena ulamandla. Sifunda ukuthi ungathi wena okwamiso kukunengi asibongeni uNkulunkulu le ndlela ukuthi sikhulume lapha. Uyazi mfundisi mina ngifunda ulutho ngoDaniel ukuthi ubudlelwano bukaDaniel lo nkulunkulu babungalawulwa ukuthi umumo uthini kakhulu. uDaniel wayekwazi ukuthi lo engilobudlelwano laye ngusomandla lo. Amandla wonke angaphansi kwamandla kaNkulunkulu. Wonke okungalwisana la amandla enkosi esifaka umthetho angaphansi kwamandla kaNkulunkulu. So wayekwazi ukuthi uNkulunkulu is supreme. uNkulunkulu uyabusa. uNkulunkulu ulolwazi lamandla wonke. Futhi uNkulunkulu uyenele. So uDaniel even ukuthi umthetho uchayiwe vela kutshintsha uNkulunkulu khona. Hayi. So hamba njengenjayelo. Na futhi ngibona le consistency. Ukuthiwa angazi ngisindebe ukuqhubeka ngempilo ingajintshwanga yilutho anti ngoba thina kungavele umfundisi unika omunye kungavele kugule gijimile kwenziwe lokho umsebenzi susuphela kufanele ngani ngiyamazo ongangenza ngingaxoxa ngiyakubona enza mkukuletha but uDaniel wayekwazi ukuthi i-universe lama affairs ayo yonke asesandleni sikaNkulunkulu. So i-challenge engiyithola mina ukuthi vele impilo yami kumele inikelwe esandleni sikaNkulunkulu. Kumbe ngamandla amademoni, kumbe uSathane ufuna ukungiginya, ufuna ukwenzani. Amandleni lawo makhulu kulalawo mandla. So i-prayer warrior sike sathinta indaba yokutrust uNkulunkulu. Ukuthi angikwazi ukuthi uNkulunkulu emumweni lo uzakhetha ukuthi kume njani, kodwa ngimthembile kunjani. Siyabonga balaleli bathandekayo. Nxa siqhubekela phambili sinanzelela ukuthi sifunda okunengi ngempilo yamaqhawe okukhuleka. Sesifundile ngoDaniel laphana. Sikhuleka kanjani? Babekhuleka kanjani laba nxa sikhangela iBhayibheli nje lonke? Ikakhulu lesibonelo ke uDaniel esesiphuma kuso manje. Babekhuleka kanjani? Ivesi ikuvezile laphana ihle yakuveza uDaniel 6 laphana i-posture of prayer. Babekhuleka kanjani? Ndiyobona kuveziwe laphana. Ungasincedisa? uDaniel kuthiwa wafika wavula iwini wakhuleka nje enhlala yenza ukuthi ukhangela ngapi eguqile wakhuleka. So kule element yokuguqa. Okay. Wasehambisa izikhalazo zakuba kumlimi. So abantu bayakhuleka. Ukuguqa indlela yokukhuleka iyehlukana. Ekwehlukaneni kwayo abanye bayaguqa, abanye bayakhuleka behleli, abanye bayakhuleka even benjani bemile. Okay. Kodwa iBhayibheli lapha nxa lisitshela lisinika ama characters amaningi abantu abanjani abaguqayo. Njalo futhi alivaleli ukuthi umuntu sokumele nxa kungaba sufuna ukukhuleka kwabo suguqa phansi uNkulunkulu abantwana sokuthi uthi uhambe ethareni laphana suguqa uNkulunkulu. So iBhayibheli liyasitshela ukuthi zikhona indlela esingaziyenza ngazo nxa sikhuleka. Kulokuguqa usungakhuleka ukhulekele phakathi enhlizweni nxa uhleli laphana uyakhuleka. Usukhuleka futhi njalo maybe uyahamba laphana just like abantu bakhuleka behamba njengoba kumele siphefumule umthandazo. Uthi uhamba laphana uqalisa unjani uzikhulekele unjani uhamba. Kodwa ukuthi abantu bafakelwe ukuthi bekhuleke benje so kade ungakabhala la akubhalwanga lapha. Kodwa ukukhuleka kumele kube yinto esiyenza. Akukhathalekile ukuthi unjani kodwa kumele ukhuleke. Kodwa kube sekusiba le ndaba yokukhuleka maybe baba bengasincedisa lapha ukhuleke uguqile. Kuthiwa kuletha ini baba? Umlobi usinika amavesi ambalwa
Okay. Akhuluma abantu abaguqileyo. Waphinde wachazisa futhi ukuthi bakhona ababemile. Kodwa ke abeseveza ukuthi wena wedwa ungakhangela umuntu oguqileyo nxa uguqa uyamboza ubuso phansi. Akulanto ongayibona idlula longayilela ngoba sukhangele phansi kulesizotha. So lo Jesu laye wakwaguqa. Ngenye indlela akuvaleli ukuthi umuntu akhuleke emile nxa ukuthi umumo kuwo. Kumbe libandla lithi ngesikhathi sokuma kuyamiwa kodwa ke nxa uwedwa kuyakhuthaza ukuthi umuntu uzibuthe uguqe ukuze ingqondo lemicabango ibe sekutheni ngikhangela uNkulunkulu ekhulumisana lawe. Kuqhathwa ukuthi umthandazo usteps to Christ uthena umthandazo uyavula inhliziyo yomuntu iye kuNkulunkulu njengomngane ku93 page njengomngane umngane wakho uxoxa la esengani umkhangele so uJesu la ngawungamboni. So kuhle ke ukuthi nxa sinika izibonelo zabantu abaguqayo ngesikhathi ebandla umuntu aziguqeleni ungaphikisi ibandla livumelene isikhathi sokuguqa xa uthi okumiwe asimeni kodwa ingqondo yakho kayibe semthandazo ngoba isikhathi somthandazo. Okay, siyabonga kakhulu. So ukuthi umthandazo it's in physical act angithi isenzo esimele sibonakale. Ngake ngezwe omunye uthi abantu sebelobuvila emhlobo ekukhulekela ngazi kumbe kwakuyijoke ukuthi uyabhala umthandazo lapha abe senamathisele emdulini laphana nxa sokuyisikhathi sokudla uNkulunkulu emdulini laphana. So angeke kube umthandazo angeke kube iremote kodwa kumele ukwenze whether uyaguqa kumbe unjani uyama. Angazi ukuthi ngemzuzwana mhlawumbe sasizwe njani thina nxa sikhuleka maybe yipi posture thina njengama panelist ukuthi okwakube owawuzwe sibili ukuthi hayi sibili hayi lapha nxa ukhulekile uzwe la ukuthi hayi lapha ngikhulekile kumbe umile kumbe nxa uwedwa yipi posture mhlobo. Ngicela ukunika i-testimony. Mina mhlobo i-posture e-best kimi yikuguqa. Nxa ngiguqile ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu uthatha indawo yakhe njengoNkulunkulu ongcwele ophakemeyo. Lami ngithathe yami njengomuntu oyisoni ofayo odinga uNkulunkulu. So kuyangiguqula kakhulu ikakhulu ivuma kuhle ngingedwa. I-private prayer kuyala kimi ukuthi ngikhuleke ngihlezi i-testimony layo and sokungipha ukusondela lokuvuma ukumlalela uNkulunkulu njengoNkulunkulu. Like ukuthintile kakwaliwa ukuthi singakhuleka ngoba iBhayibheli ithe izikhathi zonke. Public prayer siyenelisa ukukhuleka simile, siyenelisa ukukhuleka sihlezi, siyakuyenelisa kodwa mina eyami inkambi mfisa ukuyishiya labalaleli kulamathuba sengike ngaba lenkambo engcono lo Nkulunkulu lapho ngingedwa ngime ngamadolo. Kuyangipha ukuthi ngiyazinikela, ngiyasubmita, ngiyehla. And kuyangenza ukuthi ngizwisise ukuthi mina vele ngingubani lo Nkulunkulu ungubani. Ngiyabonga. Siyabonga mhlobo for that short locuzen testimony. So kuyasivezela ke ukuthi khona ke singakhuleka siguqile njalo kuqhakathekile njengoba nasifunda amavesi alandelayo laphana asoze siwafunde wonke ngenxa yesikhathi sethu. uDaniel 6:10 usivezele ukuthi uDaniel wayeguqa 3 times a day ekhangele ngaphi eJerusalem ebonga ngokunye esikutholela lapha ebonga. So ngokunye kumele sikubambe laphana ukubonga uNkulunkulu. Esikhathini esiningi sivama ukucela silenhlupho eziningi sicele sikhohlwe ini ukubonga uNkulunkulu lanxa umumo unjani. uLuka ngo22 verse 41 uyasivezela ke uJesu ukuthi ke wayehamba ibanga elithize eseGetsemane ayekuwa alale phansi anjani akhuleke kubani kuNkulunkulu laphana. So ke siyakunanzelela bathandekayo balaleli lababukeli ukuthi ukukhuleka kuyadingakala ngazikhathi zonke noma uguqile noma umile noma ke uhamba. Kodwa ke nxa sikhangela ke
injongo yomlobi lapha ufisa ukukhuthaza ukuthi ke ukuguqa indlela ke eveza kuhle ukubana wena uyazehlisa uNkulunkulu njani uphakeme okumangalisayo. Sorry, ikhona i-quotation angikhumbule kuhle kumbe iku steps to Christ ku privilege of prayer kumbe kubukeli ku devotional ethi prayer. Ithi ibalisa wonke la madoda. uthi uDaniel waguqa, uJesu waguqa, ibalisa uSolomon dedicated temple waguqa. Abe sekhuthaza ukuthi kuyi-privilege kithi njengamaKristu ukuthi siguqe sizehlise phambi kukaNkulunkulu ongcwele. Pho-ke ngalezi nsuku sokwabuya ama-TV lani kulezi nsuku sokunzima ukuthi abantu noma beku-family prayer babehlezi emasofeni abantu angithi sokufanele kukhuleke uzabona ukuthi hayi asikhothamiseni amakhanda angazi ukuthi yikuvila kumbe kuzama ukuthi enxe siqede masinyane nyangunanzelele nje kunjalo mfundisi yikho sinika isifundo ivike ephele sokuthi zinika amathuba kuswelakala inhliziyo ekuKristu ukuthi ithi ilungise udaba lo nxa sesinika inhliziyo kuKristu siyazinika ithuba lokuthandaza sike sivala okuningi sizaguqa but ungabona sokuthiwa khona hayi senza masiyana sibukele lokho asela thuba lokuthandaza sisenzele umkhubu ukuthi sigcwalise athi uqhakathekile ukuthi amadoda esifunda ngawo la babezinika amathuba omthandazo kwenza ukuthi lanxa babengena phakathi kobunzima kungabi nzima ukuthandaza ngoba sokuyimpilo yabo isokuyikuphefumula impilo yomthandazo impilo yabo engasahluphi umlimi uyasikhuthaza ngalesi sifundo ukuthi hayi si uwedwa siyimuli silibandla asithandazeni ngoba ukuthandaza kusinika ukudla noNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Besingaqhubekela phambili kule indaba ikakhulu sikhangela ke labafundi bakaJesu oPetro babekhuleka babeguqa futhi ngikhumbula esiya bekhulekela evusa uThabitha kuthiwa wabakhiphela phandle wangena eyedwa wafika kanjani waguqa. So kuqhakathekile ke balaleli nababukeli kubana yebo kambe sizakhuleka ngendlela zonke ngezikhathi zonke kodwa ke lapho ke amathuba esivumela kasiguqeni phambi kukabani kukaNkulunkulu siphiwe njalo isibonelo sika Enoch ukuthi indoda layo eyahamba lobani loNkulunkulu kuGenesis 5 verse 22 usiya ku24 engxe ngasifundela yona ivesi bese sixoxa ithi lapha ngemva kokuzala uMethuzela uEnoch wahamba loNkulunkulu okweminyaka engamakhulu amathathu njalo waba lamanye amadodana lamadodakazi. Isiyonke iminyaka eyaphilwa nguEnoch yaba ngamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lanhlanu. Ngicina ngoverse 24. uEnoch wahamba ngokuthembeka loNkulunkulu wanyamalala ngoba uNkulunkulu wamthatha. Kuyini esikwaziyo ngoEnoch ngamafitshane nxa sifunda iBhayibheli ithi wahamba loNkulunkulu. uEnoch njani ulethwe eBhayibhelini ephakathi kwesizwe sasesixhwalile abantu abasebengasela ndaba loNkulunkulu yena wasePawula ukuthi uhambe loNkulunkulu phakathi kwabantu labana bagcina uzamcolo sebalande babhubhisa kodwa yena ilihlo lakhe alilahlekelanga kumlimi lo ayemfundile so ukuhamba loNkulunkulu ayekwenza babe lenkambo yobudlelwano so wayethandaza umuntu lo ukuze ahambe loNkulunkulu baseyahlangana ayekhuleka ebonga ukuthi ugciniwe phakathi kwesesixhwalileyo kodwa lokho esakhuleka ecela futhi lamandla ukwenelisa ukuqhubeka esazi uNkulunkulu lo mlimi ozomvakatshela ukuthi ayezala uMethuzela wayelebizo lelisho ukuthi hayi uyabuya ozasindisa umhlaba esiza ngenxa ukuthi ubaba ube lobudlelwano so ubudlelwano loNkulunkulu yikuthandaza kuletha isibusiso kuwo okhuleka lasemulini yakho ngoba uzafica ukuthi isizwe sasindiswa ngenxa kaEnoch wazala umntwana ukuthi wathembisa ukuthi abazabambelela bazakumbona umsindisi so kubusekile ukuthi sifunde kuEnoch ukuthi nxa sisiya kuNkulunkulu ngomthandazo awuzincedi wena wedwa lemuli iyasila labantu phela labo bayasila ngenxa ukuthi nxa ukhuleka umlimi uyezwa aphendule abesithi ukuba khona kwakho kuye lalabo thintana labo bathola isibusiso sosindiso labo futhi so ukuhamba loNkulunkulu nxa ngisizwa lapho yiku maintain i-communion loNkulunkulu ukuhlala ulobudlelwano laye xoxisana lekhulumisana la nxa uphakathi umonjani kumbe la nxa usempilweni ebusy uthole ithuba
ngokuthi wenze njani ukhulume lo nkulunkulu. Okunye engikufundayo ilokho kulokhu mfundisa kuthintile yanti ukuthi kuthiwe ungafunda iPatriarchs and Prophets, I think page 86 kusiya phambili khuluma ngo-Enoch. Ithi u-Enoch wayexwayo kubi. Umfundisi uthintile ukuthi u-Enoch waphila ngesikhathi ububi buqonge busesabeka. Kodwa nasi indoda emumweni onjalo eyahamba lo nkulunkulu not one day, ayikhona amabili kodwa 300. Kuthiwa u-Enoch 1 wayexwayo ububi. Kuthiwa wayesithi angafica abantu besenza isono ahla hambele eceleni. And wayesiba lamathuba akhethekileyo. Kuthiwa wayehamba ku solitary place ifa kwenjalo. Indawo eseceleni eyedwa lo nkulunkulu. Sike sakhuluma ngayo last week ukuthi place kumele si create indawo lapho esihlangana khona lo nkulunkulu. So u-Enoch wayele indawo enjalo. Kuthiwa wayezuza amathuba. Kuthiwa wayesithi nxa esuka khona ngale ezohlangana labantu ashe lokho unkulunkulu akukhulume kuye bengale. And ungayithi wayengasongilosi. Wayengumuntu njengathi, engubaba, elabantwana, elonkosikazi. Kodwa waphila impilo wahamba lo nkulunkulu. Ithi waphile bukhoneni bukaNkulunkulu. Kuthiwa kuye umthandazo wawufana lo mphefumulo emzimbeni emuntwini. Kuthiwa kazange lakelinye ilanga ake wama ukukhuluma lo nkulunkulu. Ibisisibisela kuliyane thekhulekani lingapheli. Lingadini. Esemchoveni wayabethandaza. Engene eshop ethenga wayabethandaza. Ese church wayabethandaza. Ngitsho ukuthi emumweni wonke wayengabe eguqile ube ukuthinta ubongani. Kodwa kwakusithi ukuthi inhliziyo yakhe yayisala ichume, yayihlala ichumene lo nkulunkulu, yayihlala ivulekile ukukhuluma lo nkulunkulu futhi iyamukela ukuthi unkulunkulu uthini. So u-Ellen G. White kulalapha sikhuthaza khona ukuthi asisoze siguqe izikhathi zonke nxa sikhuthaza ukukhuleka izikhathi zonke. Uthi kodwa lapho sisenza imisebenzi yethu kasivuleni inhliziyo yethu iqhumane lo nkulunkulu. Ngibaza kumele ngibe ngikhuleka, ngisidla ngiyathandaza, ngilala. So unbroken communion with God. Akuqhamuki ukuthi hayi ngizathandaza ekuseni ngiphume ngizabona ntambama. So isiyayidinga impilo kaEnoch eyokuxhumana lezulu kungaqhamuka. Siyabonga mhlobo kakhulu ngokusivezela lokhuyana. Balaleli, siyayidinga impilo enjengeka Enoch phakathi kobubhizi bempilo, phakathi kwezinto zonke esizenza emisebenzini. Sithola ukuthi lanxa kwakunjalo uEnoch waqhubeka exhumane lobani lo nkulunkulu. Kuthiwa ke ngitsho labezizweni khonapho baze bakubona. Omunye umuntu wathi pray until something happens, push. Ukuthi kwaze kwavela iimpress yezulu kuEnoch ukuthi hayi undoda lo kafani lathi, uhamba lobani lo nkulunkulu laphana. Yes, sibe sesiphiwa njalo enye indoda emangalisayo, indoda uMoses. Sisiyafika kuMoses, ngicela umvulele uzililo Lamentations ngesikhiwa uzililo ngo3 verse 55 usiya ku57. Xa ungayithola masinyane siyibala siqhubekela phambili. Siphiwe indoda enguMoses laphana, sifundele nxa usuyitholile. Uzililo 3 verse 55 usiya ku57. Ithi ngalimemezela ibizo lakho oThixo ngisekujuleni komgodi. Wezwa ukuncenga kwami. Ungavali indlebe zakho nxa ngikhalela ukwenyulwa. Wasondela lapho ngikumemeza wathi kimi ungesabi. So uthi ngalimemeza ibizo lakho oThixo ngisekujuleni kwami. So kuloke ufithizela ukuthi noma ungaphi ekujuleni phansi emgodini ibizo likaThixo ungalibiza uNkulunkulu njani? Uyezwa okumangalisayo. Ngicela ungikhangelele uExodus chapter 33 verse 15 to 23. Nxa sikhangela ngempilo kaMoses laphana. So sithola ke ukuthi iBhayibheli yasivezela uMoses njengomthungameli
omangalisayo owayemnene njalo ke owayezehlisa. Ake sifunde kuverse 15 to 23. uMose wathi kuye, nxa ubukhona bakho bungahambi lathi ungasisusi lapha. Umuntu angakwazi njani ukuthi mina labantu bakho sifumene umusa kuwe ngaphandle kokuba uhamba lathi na? Kuyini okunye okungasiphawula mina labantu bakho kwabanye abantu bonke emhlabeni na? UThixo wathi kuMose, ngizakwenza khona kanye lokhu okucelileyo ngoba ngiyathokoza ngawe njalo ngikwazi ngebizo. uMose wasesithi, ngicela ukuba ungitshengise inkazimulo yakho. UThixo wasesithi, ngizakwenza ukulunga kwami kudlule phambi kwakho njalo ngizamemezela ibizo lami. UThixo phambi kwakho, ngizakuba lesihawu kulo engizakuba lesihawu kuye njalo ngibe lesisa kulo engizakuba lesisa kuye. UThixo waqhubeka wathi, kodwa ubuso bami awungeke ububone ngoba kakho ongangibona aphile. UMoses lapha ukhulumisana lobani? loNkulunkulu. Xoxisana loNkulunkulu njengomuntu exoxisana lomngane wakhe. Kuyini esikufunda lapha ngempilo kaMoses? Angithi oloba uthi uMose umthungameli oyesaba uNkulunkulu, God leader, ogcwele kuNkulunkulu. Ungakhangela indlela umuntu emakhulume ngayo laphana. Impilo kaMose okwenza iphumelele ukuthi wayelobudlelwano loNkulunkulu obabuqhubeka ehleli kuThixo bedlelana ubusuku zonke. Yikho esuka aye kuNkulunkulu ayexoxa la emkhangela ubuso lobuso ngoba babe lenkambo ethile. So sibona ke ukuthi ukuze umuntu aqhubeke ngumthungameli kulabo bathungameli abandayeleyo engumKristu kulabo amakristu andayeleyo, yikuba lokudlala loNkulunkulu ngoba umKristu uyathungamela umhlaba ukuthi ubone uJesu. So lapho uNkulunkulu usifundisa ukuthi ukuqhubeka udlelana naye ngomthandazo, uzehlisa, ulalela, uhlonipha, kwenza ukuthi xaze azambule konke ukulunga kuwe. Ngokuthi ukulunga ngizakunikeza khona, azacela ukuthi ngicela ukukubona umuntu mathi hayi ngokucela kwakho ngizakunika ukulunga kwami ukubona kodwa ubuso wami hayi. Kodwa ngendlela kodwa ngizakutshengisa ongithi nxa ngikutshengisile yikho kuzakunika impilo okakathesi ngokusemhlabeni wesono. Isibusisa ukuthi uNkulunkulu akunika ingxenye yakhe usemhlabeni omubi kangaka. Yena nguNkulunkulu ngenxa yokudlelwano. So lathi ke sinika lapha insele ukuthi umlimi ulindele ukusinika ingxenye yakhe okuyisimilo sakhe uma singavuma ukuthi sihambe kunkambo yakhe nsuku zonke sikhuluma naye ngomthandazo. Selo kuMose wakhuluma naye. Siyabonga mfundisi Dube. Okunye engunanzeleleyo mina ukuthi uNkulunkulu nxa ephendula uMose uthe ngiyathokoza ngawe njalo ngikwazi la ngebizo. Ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu uyasazi ngamabizo futhi nxa sikhuleka kuye uyasizwa. Wazi uSathane impilo esiphakathi kwabafundisi inzima ngoba engqondweni uSathane uyakweluka sibili ukuthi ubonani uNkulunkulu uyakuzwa wani umlimi uyakubona umumu benzima ucabanga ukuthi umlimi kakho. But nasi isiqinisele uthe Moses ngiyakwazi wena ngebizo. So uNkulunkulu uyangazi ngebizo. So kulenye engiyithandayo liyakhumbula laphana ethuma abadoda ukuthi hambani uPetro kathesi usendlini ephezulu uyathanda umlimi idetail yonke ngempilo yethu layo. So kakula mumo esingangena kuyovela uNkulunkulu angawaziyo. But uMoses wathokozisa uNkulunkulu ngani mfundisi? Ngicabanga ukuthi indoda le yayimnene. Kambe lina cabanga ukuthi kunguMrs Mhlango wayesevela khuluma loNkulunkulu. Wayezathi nguye wayeyakhonzwa liyakuze ngisho kakhulu. But uNkulunkulu wathokoza ngoMoses ngoba wayefana loNkulunkulu. Ngoba uJesu the khangelani mina ukuthi nginjani ngimnene. Kuthiwa emhlabeni akula ndoda yabamnene njengoMose. So yathokozisa uNkulunkulu. So yikho esikudinga ubaba lalela ukuthi sibe njalo. uNkulunkulu uzathokoza ngathi. Kulento emangalisayo ngoMoses laphana esingayifunda njalo amavesi Exodus 32 emuva khona phana soze siwafunde wonke amavesi. Maybe singakhangela ivesi yokuqala laphana
verse 1. Okay. Kwathi lapho abantu bebona uMose esephuzile ukwehla entabeni, babuthana ku-Aaron bathi kuye, lalela, senze lo nkulunkulu abazahamba phambi kwethu, ngoba umuntu lo uMose owasikhipha elizweni laseGibhithe asikwazi osokwenzakale kuye. Funda uverse 31. Verse 31. Verse 31. Ngakho uMose wabuyela kuThixo wathi kuye, awu, abantu laba sebenze isono esikhulu kakhulu, bazenzele onkulunkulu ngegolide. Ake ubathethelele izono zabo, kodwa nxa kungenjalo ngesula ogwalweni olulobileyo. Siyayizindaba. Ngizama ukuthi sifitizele leli elakho lokuthi wayemneni, ngoba khangela ekuqaliseni laphana ukuthi kwahamba njani, but uMoses asekasabuyilo enguleader basala besenza okunye. uNkulunkulu lapha usefisa ukubana abajezise ahla qede ngesizwe lesi, simthola laphana intercede ekhuleka encenga encengela abemuli yakhe. uAaron wayemfowabo engumfowabo. Sorry mfundisi, ikhodi sithi uMoses ufana loJesu, ngoba laba uAaron lo Miriam ngabafowabo, and siyakhumbula ukuthi uMiriam wayemsola ukuthi uthatheleni uZiphora umuntu omnyama, futhi siyakhumbula ukuthi kwesinye isikhathi bake bamchallenge ukuthi akade uNkulunkulu ukhuluma ngawe wedwa lathi. So uMoses, even uMiriam eseyamukela isigwebo semalephero kuNkulunkulu, wamncengela. So thina mina ngizibuzile ngathi hayi, inhliziyo zethu zidinga ukudalwa kutsha, ngoba ethi inhliziyo ngeyithokozayo nxa umuntu esamukela isigwebo. Even ezimulini siyabakhulekela abantu abake basona yini, abafowethu, abanawethu, abazali bethu, kuyabe kulamajoy akuthethelelwana. But uMoses lapha sibona ubudlelwano bakhe lemuli bufana lobudlelwano bukaKristu lezoni. Matthew 25 verse 44 uJesu uthi yena lababi labana izithazi zikhulekile kakhulu. So sifunda ukuthi umlimu akafiseli ukuthi ababehlale bebabi. Ubafise ukuthi bephume bubini bebuye kukhanyeni. Yikho sithi labo bakhulekeleni. So uMoses lapha ngokubancengela lapha wayebancengela ukuthi mlimu shwa kambe umfowethu, shwa mlimu nyamncengela ukuthi akumzwele kambe awunye kwathula yini ukuthi umzwele umusa. Even la kuMiriam, Miriam phela khona phana Miriam ekhuluma ngoMoses ku chapter 12, iBhayibheli lithi ubukhona kwaNkulunkulu basuke endaweni lapha ababekhephe khona. Umuntu okhuluma ezekhipha ubukhona bukaMlimu kodwa uthi usuka khona phuye umncengela. So inhliziyo njengoba mama likhulumile, silo mthwalo ukubana sicela umlimu, sicela udale kakuhle inhliziyo zethu. Siyabonga Dube. So balaleli kuyasivezela sobala ukuthi nxa sithintana loNkulunkulu, sigudlana laye uNkulunkulu, siyaphiwa inhliziyo kaJesu, siyaphiwa futhi inhliziyo yani yokuthethelela, ngoba njobana likubeka abafowethu lapha ukuthi uAaron lo Miriam babe deserve okwakumele kunjani kwenziwe. Kodwa ungafunda uNumbers 12 ikakhulu ngafunda uverse 13 pha uMoses wakhala kuNkulunkulu eselobulephe wathi ngicela uNkulunkulu njani umsilise udadewabo uMiriam. So uNkulunkulu ekugcineni uyezwa ukuthi hayi 7 days akahlale phandle kwezihonqo, kodwa wamncengela. Kodwa yibo ababenjani ababekhulume kubi. So siyakhuthaza ukuthi ukuze sibe ngamaqhawe kukhona kumbe amaqhawe omthandazo, kuzothiwa hayi laba ngamaqhawe omthandazo, kudinga ukuthi sihlale bukhoneni bukabani bukaNkulunkulu. Uverse 31 and 32 uMoses kakhulekelanga imuli yakwabo kuphela, izihlobo zakhe abaseduze. Sithola okunye lapha kuverse 31 and 32 chapter 32 kaExodus. Ithe ngakho uMose wabuyela kuThixo wathi kuye, awu, abantu laba sebenze isono esikhulu kakhulu, bazenzele onkulunkulu ngegolide. Ake ubathethelele izono zabo, kodwa nxa kungenjalo ngesula ogwalweni olulobileyo.
sithola lapha encengela isizwe sonke sasesonile azinikele ukuthi hayi uNkulunkulu nxa sokumele babhidlizwe laba kungasaqhutshekwa kuyiwa eKhenani ngangcono lami ibizo lami lisuke sikuzwisisa iziyo kaJesu owathi sezulwini umhlaba usumele ubhubhe wathi ngingahlala lapha njani ngikhonzwe umhlaba usifa ngcono nyewulanda so inhliziyo kaMose ngiyakuzwisisa lapho ukuthi uMose wayemthanda kakhulu uNkulunkulu kulezinto engizifundayo lapha ngoMose futhi kuthiwa wayele clear picture ukuthi isimilo sikaNkulunkulu sinjani uNkulunkulu uyathethelela uNkulunkulu uyabekezela uNkulunkulu ulesihawu so yikho uMose ayekuzwisisa ngoNkulunkulu so ngokunye sikufunda ngoMoses kulesi sigaba okunye sikufunda ngoMoses wayezimisele njalo ethembekile ngoba akula muntu ongathembekanga enkosini ongakhulekela omunye umuntu akade emhlukuluza yena ithemba lakhe ukuthi uNkulunkulu lo engimthanda othembekile nguye ongayengenela endaweni yami kodwa ke lalaba ngabasindisa so kuyadinga ukuthi ukuze sibe njengoMose sihlale sikudlelana uNkulunkulu sithembeke kuye uzasinikeza inhliziyo ekaJesu eyayisinikeza uMose yes xa ngikhangela lapha mfundisi umuntu engakuphambanisa emsebenzini osebenza khona ethi nxa somile ecotshwe umsebenzi ekuphambanisile mhlawumbe ungaba lesibindi sohamba emncengela siyabonga into esiyibona kuMoses khona ukuthi bamphambanisile ngoba babuya bazomtshingela Moses aselamanzi Moses esikhanuka inyama thina Moses kodwa uMoses uba lenhliziyo ukuthi mlimo abantu angeke wathula umusa yini ubani wabazwela abantwana babo bazwela abantwana la siyabonga kulesifundo esikhule ngisitholayo sorry mfundisi esogcina yes uMoses kuthiwa wayesamukela impendulo yonke evela kuNkulunkulu kule quotation engiyithandayo iku-prayer ithi uNkulunkulu God is too wise to err and too good to withhold anything good from those who trust him ithi uNkulunkulu kaphazami futhi kakazagodle izinto akwaziyo ukuthi abantu abakhe bazidinga so uMoses wayekwazi ukuthi yonke impendulo evela kuThixo ilungile loba ithe ye kumbe ithe hayi next year uNkulunkulu uyakwazi ukusilungeleyo yikho engufundayo ukuthi as Christians asikuwamukeleni ukuthi uNkulunkulu ukwazi inhliziyo zethu usazi ngcono kulalokho thina sizazi ngakho kwesisikhathi ngacabanga ukuthi ulutho ndudinga namuhla uNkulunkulu abekwazi ukuthi hayi ndudinga in 5 years to come kumbe hayi vele kandudingi so uNkulunkulu will always give us uzasinika kokuphela uzasinika okuhle futhi okusilungile as long thina sisamukela intando yakhe futhi sihamba laye futhi simethemba siyabonga mhlobo so kuyadinga ukuthi sivume intando kaNkulunkulu ibe yibe njani elawulayo singafisi kuphela ukuthi kube ngokwethu kodwa uNkulunkulu ukwazi kuhle okunjani okusilungeleyo balaleli lababukeli isifundo sethu siya ekugcineni laphana mhlobo akusincedise mfundisi Dube laphana engcenye nxa sigoqa kuyini esingakuvezela kumbe esingakuletha kubathandekayo bethu nxa sigoqa ikakhulu ngendaba leyi yokuba ngamaqhawe okukhuleka sikhangela izifundo esizitholileyo ku-Enoch izifundo esizitholileyo kuDaniel izifundo esizitholileyo khathesi kuMoses kuyini esingakwabela abalaleli then umhlobo asabelelayo ekucineni abe sesikhulekile mina ngiyakhuthaza ukuthi ezikhathini zonke asikhuleke nini simtshele izisinda baphendule zethu simtshele okusithokozisayo simtshele okunzima siyahlabela ngokuthi ngimtshele insizwe zami njalo njalo lenjabulo yami asikhulumeni ukuthi konke simtshele ngoba ngumngane wethu singamgodleli nxa sithokozile samele siyemtshela sithokozile nxa sidabukile singamtshela konke yena uzathwala konke ngoba ulindele ukuzwa njengoba indlebe yakhe ingagodlanga ukuthi ilalele abe sesiphenda ngoba uthiwa uyaphendula kukhona okukodwa office siyabonga umfundisi nxa ngikhangela lapha ku preface ebhuku ekuthiwa nguprayer
eqeseni dadekayo kubuhle kwabhala ukuthi umlimi uhlezi emelele ukukhala kwabantu. Hallelujah. So thina njengabantu unumber 100 bese sithi thina ethe sizinika udubo lokuthwalisa izizwe. Kalokhu lo muntu odibisani konke kuba njalo bese nsithi ngikhuthaze balaleli mu-Exodus 20 verse 18 to 21 abantwana ba-Israyeli laphana so bathi kuMoses hayi Moses wena hamba kuNkulunkulu konke azakutsho siza njani thina sizakwenza bafuna uMoses ehambe bakhulume lo nkulunkulu so ngathi balaleli it is kukithi ukubana thina kumele kube yithi sihamba siyekhuleka sidinga umlimi. Akula muntu emelele umfundisi ukuthi emdingele umlimi. Akula muntu emelele umfowabo ukuthi emdingele umlimi. Akube ingxenye yethu ukubana thina sidinge umlimi mihla lamalanga. Siyabonga Ntombi. Mhlobo. Siyabonga mfundisi. Elokugcina engifisa ukuthi sikhuthazeke ngalo kule quotation engiyithandayo la. Iyangikhuthaza lami ehambeni lokukholwa ku-Steps to Christ page 99 kusiya ku100. Umfundisi ethinti lokunye insizi zethu ukwesaba kwethu ukuthaba kwethu ukuthokoza kwethu ubuhlungu esibuzwayo ithi kasikuletheni kuNkulunkulu but ngimani ngifunde ngesikhiwa bese ngiyikhuluma kancane ithi lapha nothing take to him everything that perplexes the mind. Nothing is too great for him to bear, for he holds up wealth. He rules over all the affairs of the universe. Nothing that in any way concerns our peace is too small for him to notice. There is no chapter in our experience too dark for him to read. Ithi kakukho uNkulunkulu izinto zonke uzibambe esandleni la. Kakukho esingadlula kikho angakuboniyo, kakukho okuncane okusithathela ukuthula angakufundiyo. So yikho lokho efuna ukuthi silethe izinto zonke kuye asithwaleni. So balaleli laba bukeli nasi burden bearer kasihambiseni konke kuNkulunkulu. uNkulunkulu kasifundisa ukuthandaza, uNkulunkulu kasifundisa ukupersevere, kasifundisa ukumthemba, kasifundisa ukumkholwa ezikhathini zonke. Amen. Asicimezeni sithandazeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga ithuba ososinike lona elokusi yambulele imfihlakalo ngobukhulu bakho. Sibonga ukuthi sikhule kuNkulunkulu ozimthandazo futhi ophendulayo futhi osifise lokuhle kodwa njengabantu abakhe. Uthe wozani kimi lonke lisindwayo lelikhatheleyo siphakathi kwempi enkulu ububi lobuhle kuyalwisana. Sicela amandla okunqoba sifundise ukuthandaza njengamadoda ayizolo oDaniel oMoses oEnoch sihambe lawe ulawula izimpilo zethu. Masinyane uJesu abe sezosithatha. Ngayo uJesu siyabonga. Amen.